n'imvugo zigarukwaho kenshi mu kugaragaza isura y'ubutegetsi muri Afurika. Demokarasi n'ubutegetsi ku neza ya rubanda, guhangana n'amahanga agezwa na politike ya mpatsi ibihugu, guteza imbere ubumwe bwa bene gihugu, gusaranganya imitungo no guhererekanya ubutegetsi mu mahoro. Ibi bikomeza kuba inzozi nubwo amateka atabura kugaragaza ko hari ingero zaho byashobotse. Kurikira ikiganiro Ibirari by'ubutegetsi kuri Radio Isango Star. Zahabu ya Yamashita, amadolari miliyari amagana. N'agaciro k'imitungo ko kugizwe n'amabuye y'agaciro yiganjemo zahabu yasahuwe n'ingabo z'Abayapani mu ntambara ya kabiri y'isi mu bice byose banyuzemo muri Aziya. Nimwe mu nkuru zahererekanijwe nyuma y'intambara kugeza n'uyu munsi. Ubu butunzi buracyashakishwa. Imwe mu nkuru zihambaye zakurikiye ishakishwa ry'ubu butunzi bw'agatangaza mu buryo butunguranye, ihanganisha umusore muto wakoresheje amikoro ye yose akamara imyaka isaga 10 ashakisha iyi zahabu, ariko umunsi wo kuyikozaho imitwe y'intoki akagongana bikomeye na perezida w'igihugu cye nawe wakundaga amafaranga byahebuje. Umwe mu bakuru b'ibihugu bashyirwa n'imbere ku rutonde mu biswa abanyagitugu bahambaye mu kinyejana cyose cya 20. Ubuzima bwe bwose, amikoro ye yose n'inzozi ze byarahangirikiye, nubwo ubutabera bwaje kubimufashamo ntacyo byamumariye, ariko nuba batari bake baracyahiga iyi zahabu. Ni mu birwa bya Philippines, zahabu ya Yamashita. Iki kiganiro ni Ibirari by'ubutegetsi. Ukigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri page Ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Mu kwezi kwa gatanu mu 1970, umusore Aurelio Domingo Rojas bahimbye Roger yararimo ahiga hirya no hino buri santimetero kare y'ubutaka bw'ishyamba rikikije umujyi yavukiyemo wa Baguio, ni mu majyaruguru ya Philippines. Uhereye ubwo haciye imyaka 10 ashakisha ubu butunzi bwa buri wirengero, zahabu ya Yamashita. Byari hamwe nyuma y'icyo gihe cyose yakoresheje udufaranga twe twose ku buryo atageze ku ntego yari kurinda ashiramo umwuka, akennye anicira imanza. Nyuma y'iyi myaka 10 rimwe hari icyo yaje kurabukwa. A-t-il enfin découvert ce qu'il cherche depuis toujours? Inkuru zahererekanijwe na buri wese akazumva nyuma y'intambara ya kabiri y'isi ni nyinshi, ariko ya zahabu ya Yamashita irahambaye. Mu 1942 ingabo z'Abayapani zigaruriye ibice byose by'amajyepfo ashyira uburasirazuba bwa Aziya, bibarizwamo ibihugu nka Birmania, Malaysia n'ibirwa bya Philippines. Kimwe n'Abadage, aho banyuze hose nta kintu gifite agaciro basize inyuma yabo, byose bakusanirizaga hamwe bakabisahura. Bakusanirije hamwe ubutunzi uyu munsi bubarirwa mu mafaranga y'u Rwanda utabasha kubara cyangwa ngo uwo mubare ubone izina uwuha. Nibwo busahuzi bw'agaciro gasumba kandi kose mu busahuzi bwakozwe n'abasirikare mu mateka yose y'isi. James Mackenzie yanditse The Mystery of Yamashita's Map. L'or de Yamashita, zahabu ya Yamashita ni y'agaciro gahambaye, miliyoni inshuro miliyoni nyinshi z'amadolari. Ubutunzi bw'agaciro kadasanzwe. est un trésor faramineux. Plusieurs millions de dollars. Une valeur ahurissante. Watekereje igikorwa nk'iki cyo gukomeza intambara, ariko Abayapani banigarurira buri kintu cyose gifite agaciro aho banyuze hose. Ni igikomangoma Yasuhito Chichibu, umuhungu w'umwami w'abami Aisho Tenu Yoshihito. C'était un homme brillant. Le prince Chichibu était un excellent choix pour diriger cette opération. Ce n'était pas un militaire ordinaire, il était diplômé d'Oxford. Et il a fait preuve d'une remarquable... Nkuko bigarukwaho n'umwanditsi w'amateka Andrew Gaff, nubwo yari wo mu muryango w'ibwami, kuyobora ibikorwa bya gisirikare bihambaye ntabwo yari impano kuri we, n'akazi yari azi gukora. Numwe mu basirikare bahambaye Ubuyapani bwigeze. Yize muri kaminuza ya Harvard muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu mateka yose y'Ubuyapani numwe mu bantu bizwi ko yari umuyobozi w'inararibonye, no kwibeshya mu byemezo bye cyari ikintu kitoroshye. Umugambi wo gusahura yawutekerejeho neza, uko ni nako wabaye indashyikirwa mu mateka yose y'isi. Iki gikorwa cy'ubusahuzi bugambiriwe kandi bwateguwe neza n'Abayapani mu mateka gihabwa izina rya Golden Lily cyangwa Operation Lys d'Or. Mu ntambara ya kabiri y'isi, mu bice Abayapani banyuzemo byose nta kintu na kimwe gifite agaciro basigiye abo bahasanze. Basahuye za banki, inzu ndagamurage, ingoro ndetse n'ahandi. Abakusanirije hamwe ibibumbano bikoze mu mabuye y'agaciro kugeza ku bitabo bya kera byanditswe n'abahanga bitagira kopi n'imwe mu isi, byose by'agaciro uyu munsi kabarirwa muri miliyaridi nyinshi cyane z'amadolari y'Abanyamerika.
Golden Lily cyari igikorwa giteguye neza kugeza ku kuba abasirikare b'abayapani bari bafite urutonde rw'abatunzi n'abakire bose mu bihugu banyuzemo kugeza ku bajura ku buryo nabo babambuye ikintu cyose gishobora kugurishwa. Nyuma yo guhuriza hamwe ubutunzi bwose basahuye, Golden Lily yari kure cyane yo gusozwa. Ubutumwa bwa nyuma kwari ukugeza ubu butunzi bwose mu Buyapani. Mu butumwa bw'ubusahuzi, igikorwa cya mbere cyihuse kwari ugushongesha ibintu byose bikoze muri zahabu. Ubusanzwe bikoze muri zahabu bwa mbere bishyirwaho ibimenyetso bigaragaza inkomoko yabyo. Aha rero ni ihame kubishongesha bwa kabiri bukaba uburyo bwizewe bwo guhinduraho byemezwa ko bifite inkomoko. Bahitaga bashyiraho akamenyetso k'ifi kagaragaza ko byakorewe mu Buyapani. Aha byose byakusanyirizwaga hamwe, bambara ko bishongesha bigahurizwa muri Philippines mbere yo gupakirwa amato abyerekeza mu Buyapani. Kugeza aho inzira yari gifunguye n'ibikorwa byose by'ubusahuzi muri iki gikorwa cya gisirikare bigenda neza, ariko uko intambara yakomeje Ubuyapani bwaje guhura n'ibibazo bikomeye cyane mu buryo bwa gisirikare. Mu kwa gatandatu mu 1942 Abanyamerika n'Abayapani bari bahanganye mu birwa bya Midway mu nyanja ya Pasifika. Mu minsi ine gusa Abanyamerika bari bamaze gusenya amato 5 rutura y'Abayapani y'agaciro gahambaye asanzwe akoreshwa nk'ibibuga by'indege n'ubwikorezi buhambaye mu ntambara. Bamaze no gusenya indege 270 z'Abayapani n'abarwanyi 3500 b'Abayapani bishwe. Bari bamaze gutakaza burundu ubugenzuzi bwose n'ubushobozi bwo gukora intambara ku nyanja. Ibyo gukoresha amato ava muri Philippines bohereza mu Buyapani ubutunzi na zahabu basahuye byasaga n'ibitagishobotse. Bagombaga gushaka ikindi gisubizo. Aha baje guhamagaza umujenerali wasumbaga abandi bose mu gisirikare cyabo ngo arebe ubundi buryo bwo kwita kuri zahabu basahuye. Ni General Tomoyuki Yamashita. General Yamashita numwe mu barwanyi bahambaye Abayapani bigeze mu mateka yabo yose. Uyu yakojeje isoni Abongereza, isoni zisumba izindi zose baba baragize mu mateka yose y'igisirikare cyabo. Yamashita mu kwa 12 mu 1941 yigaruriye Malaysia y'uburengerazuba mu gihe cy'intambara itarafashe n'ukwezi. Asenya ibirindiro byose by'Abongereza muri Singapore, abasunikira ku gutsindwa muri ibyo bice. General Yamashita mu mibare ye ku rugamba yataye muri yomba abasirikare bakomoka mu bihugu byishyize hamwe bibarwanya babarirwa bose hamwe mu bihumbi 100. Intsinzi nyinshi za General Yamashita mu ntambara ya kabiri y'isi na mbere yaho zamumenyekanishije isi yose, zimuha izina bamuhimbye The Tiger of Malaya. Aha zahabu yose Abayapani basahuye yari maze gusa n'ifungiwe mu birwa bya Philippines. Inzira yo kwihavana yerekezwa mu Buyapani yari ifunze. General Yamashita yasabwaga gukoresha ubunararibonye bwe iyi zahabu ikagera mu Buyapani. Mu gihe ibi bidashoboka yari afite amabwiriza yo guhisha izitoni nyinshi cyane za zahabu. Yari zahabu nyinshi cyane ku buryo yazungurutse ibi birwa agahitamo ahantu 175 ho kuyitaba. Don Kesterson we yanditse The President's Gold. Ati iyi zahabu Abayapani bayihishe mu duce twitaruye utundi twose muri Philippines mu mashyamba y'inzitane. Ils l'ont caché dans des régions très isolées des Philippines. L'archipel est en grande partie. Mu mashyamba nkaya gucukura no guhisha ibintu biroroshye kuko bisaba iminsi mike gusa ibyatsi n'ibiti bikongera guhita bimera bigasubiranya hacukuwe. Une fois que vous aviez creusé des tunnels, il était presque impossible de voir que quelque chose avait été enterré, tellement la végétation pousse vite dans la jungle. General Yamashita yashushanije ikarita ya buri hantu hose hahishwe izahabu. Buri karita yari ishushanije neza kandi yanditseho mu magambo y'ubwiru buri mu rurimi rwo mu Buyapani rwazimye mu myaka isaga 2000 yashize. Ahahishwe zahabu Abayapani basahuye ku makarita hari hashushanije mu bimenyetso bitasomwa n'uwo ari we wese utaragize uruhare mu kuyihisha. Niyo yari kubaza urwo rurimi n'ibimenyetso byakoreshejwe, n'uwo ari kubimenya ntibyari kumworohera nabwo. Des bombes, des grenades, des murs en trompe-l'œil étaient là pour vous piéger. Amabombe, za grenade n'ibikuta byinshi byari gutangira uwo ari we wese wari kuhegera. Sibi gusa hafi y'ahahishwe ubu butunzi hanatezwe ibiturikana imyuka ihumanye. Kugera kuri zahabu yahishwe na General Yamashita byari ibintu bitoroshye na gato. Byasabaga kuba waba ufite imwe muri izi karita, utayifite kuhikura uri muzima byari ku mahirwe make cyane. Kugira ngo iyi zahabu yasahuye n'Abayapani igumane umutekano, umubare w'abantu bazima bazahihishwe waragabanijwe cyane ushyirwa kuri bake bashoboka. Mu kujya guhisha iyi zahabu no gucukura hitabwa, General Yamashita yakoreshaga imfungwa z'intambara n'abaturage bahegereye mu ibanga rikomeye kandi batazi n'ikigenewe ibyo bari gukora. Byose byarangira bakaraswa. Ibi byose kuri General Yamashita ntibyari bihagije. Buri gihe
ngo yabonaga baza hizi toni za zahabu zahishwe n'ubundi ari benshi cyane iruhande rwe. Mu kwa 10 mu 1944 abanyamerika bari bakandagiye ku nkombe z'ibirwa bya Philippine, aha habereye igice gikomeye cy'intambara ya kabiri y'isi mu nyanja ya Pasifika. Yamashita yarwaniye umwami w'abami w'abayapani kugera hafi ku musirikare wa nyuma yashoboraga kwitabaza, ariko ubwenge n'amayeri byose yashoboraga kwifashisha. Icyo gihe nta cyari guhagarika umuvuduko w'abanyamerika bari biteguye neza intambara. Philippine n'ubutaka bugizwe n'ibirwa bibarirwa mu bihumbi 7, ku buryo byagorana cyane ko ari we wese kurinda Philippine uwagaba ibitero bigamije kuyigarurira. Yamashita nawe yarabizi ko bizarangira atabujije abanyamerika kuhigarurira. Icyo yari akeneye icyo gihe n'umwanya no kubatinza, umwanya uhagije wo kurangiza ibikorwa bye byose by'imirimo yo guhisha kure hashoboka ubutunzi bwose basahuye. Yari agifite icyo gihe amata apakiye zahabu agomba kujya guhisha kure cyane mu mashyamba y'inzitane mu birwa. Mu kwa 4 mu 1945 General Yamashita yahungiye mu misozi ikikije umujyi wa Baguio. Yarageze ku iherezo ry'ubuhangange bwe, anabibona ko abayapani bamaze gutsindwa. Zahabu yose yari yarangije gutabwa neza ahantu 174, hanyuma ariho hasigaye. Abasirikare b'abayapani b'inzobere mu guhisha ibimenyetso no gutabiza zahabu bari bazi byose, ariko icyo batamenye nuko General Yamashita yari arimo ategura umugambi wa nyuma nabo wo kubikiza ngo ibanga rigumane wenyine. Yamashita scelle lui-même la cachette. Bose yarabakusanije abohereza ahantu hanyuma ngo bajye gusibanganya ibimenyetso. Igikorwa kirangiye bose baturikanywe n'igisasu yari yateze ubwe. Nta numwe wasigaye wo kubara inkuru kuri zahabu y'agaciro gasaga miliyari 100 z'amadolari y'abanyamerika abayapani bari bahishe mu birwa bya Philippine, uretse General Yamashita wenyine. Amezi 3 yakurikiyeho intambara ya kabiri y'isi yari irangiye. Ubuyapani bwarayamanitse. General Yamashita yajyanywe mu rukiko ashinjwa ibyaha by'intambara. Did you at any time issue any orders directing the killing of non-combatant citizens? Absolutely not. Yamashita ese nta na rimwe wigeze utanga amabwiriza yo kwica abasivile? Oya, nta na rimwe bibaho. Urubanza rwamaze ibyumweru bibarirwa muri 5, ariko rwarangiye urukiko rwa gisirikare rw'abanyamerika rumuhamije ibyaha. General Yamashita ahabwa igihano cyo kwicwa amanitswe mu mugozi. Aha abanyamerika barihuse, ariko ibanga ry'ubutunzi buhambaye bene aka kageni nabo batari kubura kwitwarira. General Yamashita yararijyanye mu mva ye. Hari hasigaye umuntu umwe wenyine wari uzaho zahabu yatabwe, n'igikomangoma Chichibu wari ushinzwe iki gikorwa cy'ubusahuzi. Uyu niwe batangiye kugerageza gukuramo aya makuru, ariko nawe bigeze mu 1953 mu buryo butunguranye igituntu kiramuhitana. Nta muntu muzima numwe wasigaye azi neza ahantu abayapani bahishe ubutunzi bwose basahuye mu ntambara ya kabiri y'isi. Igikomangoma Chichibu niwe wanyuma ku rutonde. Zahabu ya Yamashita yari buri wirengero burundu. Ntibyabaye burundu kuko abakurikiranye amakuru y'intambara ya kabiri y'isi byabagumyemo mu bitekerezo by'umwihariko mu birwa bya Philippine, aho izi nkuru zahererekanijwe bamwe bakavuka bakarinda basaza bazi neza ko munsi y'ibirenge byabo ahariho hose hamwe mu hantu hasaga 170 hashobora kuba hari toni nyinshi cyane za zahabu. Na n'ubu haracyari abahari ubuzima bwabo bwose gushakisha zahabu ya General Yamashita. Aurelio Domingo Horace bahimbye Roger, we yavutse mu 1943 mu mwaka n'ubundi ubu butunzi abayapani barimo babutaba mu butaka bw'ibirwa bya Philippine. Uyu yabyirukiye mu muryango ukennye cyane kimwe n'abandi miliyoni nyinshi z'abanyefilipine bene wabo. Nkuko James Hamilton wanditse America's Boy, The Marcos in Philippines abigarukaho. Uvanyeho Varsovie, umujyi wa Manila muri Philippine, mu ntambara ya kabiri y'isi niho amabi y'intambara yibasiye kurusha ahandi hose mu isi. Ubukene bwo nta kabuza bwarahibasiye. Uyu musore Roger akazi ke kari gukora serire z'inzugi zangiritse. Nta gitangaza mu kuba uyu musore Roger yarakurikiranye cyane inkuru z'ubutunzi butabye mu butaka bw'ibirwa bya Philippine. Roger yakuriye mu mujyi wa Baguio, aho General Yamashita yarwaniye urugamba rwe rwa nyuma. Uyu musore yiyumvishaga neza ko igice kimwe cya zahabu abayapani basahuye byanze bikunze kiri hafi ye aho. Yabitangiye akiri muto cyane, yirirwa mu mashyamba ashakisha aho yabona ubu butunzi burotwa na buri wese. Uko yabonaga akanya kose yahigaga iyi zahabu. Yaje kugura icyuma gisakuza iyo cyerekejwe hari ibice by'ibyuma. Uyu ni wo mukino yamazemo imyaka 10 yose ariko adacika intege. Ngo yarazi neza ko umunsi umwe azakoze ikiganza cye kuri zahabu undi muntu numwe atarakubita amaso mu isi uretse General Yamashita n'igikomangoma Chichibu. Umunsi umwe mu 1961 nyuma y'akazi gakomeye k'imyaka myinshi yaje kugwa ku kintu kimwe cyamweretse ko atagomba na rimwe kurekera gushakisha zahabu yahishwe na General Yamashita mu birwa bya
iyi karita yamubereye urujijo kimwe n'undi wari we wese wari kuyitoragura. Nta kibimenyetso biyanditseho byari kumufasha ngo agere kuri iyi zahabu. Roger imyaka yarashize indi irataha, ariko akomeza guhiga ubu butunzi muri iri shyamba kuko ngo yumvaga neza ko nta kabuza aha General Yamashita ariho yatabye zahabu ya nyuma mbere yuko atsindwa mu rugamba rwe rwa nyuma. Uyu musore yabashije guhura n'umwe mu bari abakozi b'abasirikare b'Abayapani, amubwira ko mu minsi ya nyuma yiboneye neza abasirikare b'Abayapani bapakira zahabu berekeje mu mujyi wa Baguio. Ibi byamuteye imbaraga akomeza gushakisha. Muri ibi byose ntiyigeze na rimwe atekereza kuko ashakisha iyi zahabu hari n'undi utari umuturage nka usanzwe wari umaze imyaka myinshi nawe mu bikorwa nk'ibi byo gushakisha zahabu ya Yamashita. Yari afite ubushobozi bwose bwo kubikora. Ni perezida w'igihugu cye Ferdinand Marcos, wafashwe na benshi nk'umwe mu banyagitugu bahambaye babayeho mu kinyejana cyose cya 20. Yakundaga ubutunzi n'amafaranga bihebuje. L'argent était extrêmement important pour Ferdinand Marcos. Il aimait ça plus que tout au monde. Amafaranga yari ikintu cy'ingenzi cyane kuri Ferdinand Marcos. Yayakunze kurusha abandi kandi kurusha benshi mu isi. Kuri benshi nanone undi wayakunze ku kigero cye ubanza ari umugore we Imelda. Bivuga ko Marcos yaterese Imelda imyaka myinshi ariko bikaza gukunda neza ari uko amweretse udusanduku tw'inoti z'amadolari y'abanyamerika yari atunze. Uretse ibi binemezwa n'impano z'agaciro wakorera ubuzima bwawe bwose ngo ugere ku kiguzi kimwe gusa muzo Marcos yarundanirizaga umugore we Imelda. Madame Imelda Marcos yaciye n'agahigo ko kuba umugore wa mbere mu isi watunze imiguru myinshi y'inkweto zihenze kurusha abandi mu myaka yashize. Ariko ku muntu nka Perezida Marcos ntabwo agaciro k'amafaranga n'ubutunzi birangirira kuguha umugore we Imelda impano gusa kuko amafaranga adatandukana n'ubutegetsi no kugira ijambo. Nawe nabyo yarabizi nkatwe twese. L'argent, c'est le pouvoir. L'équation est simple. Mu gihugu nka Philippines, Perezida Marcos nawe yakuze abizi ko imwe mu nzira zoroshye zo kugera ku butunzi n'amafaranga umuntu n'umwe atazigera kubaza aho wakuye harimo no gushakisha ukagwa kuri zahabu ya General Yamashita. Uyu Perezida Ferdinand Marcos mu gushakisha ubutunzi na zahabu ya General Yamashita yatabwe mu butaka bw'igihugu ategeka, aha yashinze amategeko yuko buri wese ufite icyo ashakisha mu butaka bwa Philippines agomba kubisabira uburenganzira n'impapuro zibimwemerera, ku buryo washakishaga iyi zahabu wese yagombaga kubazwi. Gutanga iyi zahabu Marcos byari bigoranye, yari afite amakuru yose. Umusore Roger yujuje ibyangombwa byose yibwira ko ariyo nzira nziza yo gushakisha zahabu ya Yamashita, ariko ibi byasobanuraga ko atanze amakuru yose kandi ko nagira icyo ageraho byose byagombaga kuba bizwi akabyamburwa kimwe n'undi uwo ari we wese. Ni inyungu z'umuturage utagira icyo ashinzwe na kimwe mu gihugu cye zagonganaga n'iz'umukuru w'igihugu. Ibi ntacyo yari abiziho, nk'uko yabihoragamo mu gihe cy'imyaka 10 yamaze ibindi byumweru muri iri shyamba ashakisha acukura hakeka hose, ariko ku munsi wa nyuma aza kurabuka umuryango w'ubuvumo yinjiramo. Muri metero nke asanga nta nzira igihari. Yari afite amakuru yose ko Abayapani bagiye batabaza habo mu buvumo barangiza bakahaturikiriza intambi zigafunga inzira. Yazanye itsinda ry'abandi basore yishyuye amafaranga ye bwite baracukura mu zuba n'ubushyuhe by'igitangaza hagati mu ishyamba ribamo n'udusimba turyana. Baracukura Les conditions dans lesquelles Roger et son équipe ont creusé étaient horribles. Il faisait chaud, il y avait des insectes, des serpents. C'était très dur. Nta kintu na kimwe cyari gutangira uyu musore Roger atarabona zahabu ya General Yamashita. Aha yacukuye amezi ane yose. Icyambere yaguyeho ni imibiri y'abasirikare b'Abayapani General Yamashita yaturikirije muri iyi myobo ngo batazagira n'uwo babwira aho iyi zahabu yari ihishwe. Roger n'abakozi yari yakodesheje bamaze ibyumweru byinshi bazunguruka muri ubu buvumo, ariko nta zahabu n'imwe babonye. Byongeye kumutwara amezi 6 na none. Amafaranga yamushizeho neza abakozi bamufashaga gucukura nabo baritahira. Yari hafi yo gusara no kwiyahura, ariko bwa nyuma aza kwishyiramo kandi kanyabugabo yegura icyuma cye kivuza induru cyegerejwe hari ibice by'ibyuma akomeza gushakisha muri ubu buvumo wenyine. Hafi kubivamo yaje kumva ijwi rya cya cyuma rihindutse, ijwi ryiza yategereje ubuzima bwe bwose. Yaracukuye ahaza kuhataburura ikibumbano mu ishusho ya Buddha gikoze muri zahabu nsa. Yaramaze gukoza imitwe y'intoki ze bwa mbere mu mateka yose y'isi ku gice cy'ubutunzi bwahishwe na General Yamashita mu ntambara ya kabiri y'isi. Iki cyari cyarasahuwe muri Birmania. Ubu buvumo bwari bumwe bwonyine ahantu hamwe gusa mu hantu 170 hatabye toni nyinshi za zahabu ya Yamashita mu birwa bya Philippines. Uretse iki kibumbano cya zahabu, ku ruhande uyu musore yarabutswe n'ibibumbe bya zahabu buri kimwe cy'agaciro k'amadolari 1000 ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika mu masanduku asaga 1000. N'inshuro zisaga miliyaride gusumba inzozi zose n'ibitekerezo yashoboraga kugezaho ubwo yatangizaga gushakisha zahabu ya Yamashita. Zahabu inganirya uretse kuba yafatamo utubumbe 2 cyangwa 3, Roger ntiyashoboraga kuyishyigura. Yagombaga gusubira mu mujyi akajya gukodesha amakamyo yo kuyitunda, ariko yaje gutahana cya kibumbano cya zahabu mu ishusho ya Buddha.
nacyo yaragipfunduye ageze iwe asanga cyuzuye diyama. Agaciro kacyo kari kamaze kwikuba inshuro nyinshi cyane. Ni amahirwe yagize kuba atarahise asazwa n'akanyamuneza kadasanzwe. Aurelio Domingo Horace bahimbye Roger, aha yari afite statue ya Buddha ikoze muri zahabu, nayo ipakiyemo ibice bya diyama, akagira amasanduku asaga 1000 y'ibibumbe bya zahabu. Yahise yibarira mu bakire ba mbere babayeho kuva isi yaremwa. Ntiyibeshyaga niko byari kumera. Mu bunararibonye bwe buke yagize imyitwarire yo guhubuka. Amakuru y'insinzi yavunikiye ubuzima bwe bwose yari amaze kugera mu biro by'umukuru w'igihugu Ferdinand Marcos, nawe wakomeje guhiga zahabu n'ubutunzi bya General Yamashita ubuzima bwe bwose. Tariki ya 5 z'ukwa kane mu 1971 saa 8 n'igice mu ijoro, Perezida Ferdinand Marcos yohereje abasirikari ku uyu musore Roger bamwambura ubu butunzi bwose yari amaze kuvumbura. Nta buye ry'agaciro na rimwe bamusigiye, byose babishyira Perezida Marcos. Perezida Ferdinand Marcos icyo nawe atamenye nuko uyu musore atari yiteguye kubona zahabu ya Yamashita yahize ubuzima bwe bwose itwarwa n'undi muntu ngo aceceke. Roger mu minsi mike yabwiye ibitangazamakuru by'isi yose ko Perezida Ferdinand Marcos yamwambuye igice cya zahabu ya Yamashita. Zahabu yashakishije ubuzima bwe bwose. Ni imwe mu nkuru zikomeye zari zongeye kugarukwaho ku ntambara ya kabiri y'isi. Luis Francia yanditse History of the Philippines. Tous les ingrédients du scandale étaient réunis. Ibyagiriye inkuru igitangaza byose byari byahurijwe hamwe. Ubutunzi bwavumbuwe bukamburwa wabuvumbuye. Intambara ya kabiri y'isi, Abayapani, Perezida Marcos. Ibitangazamakuru byabigarutseho cyane, bamwe bakanandika bati Perezida w'umujura, qui ne se privait pas de traiter Marcos de voleur. Perezida Marcos unashinjwa kuba hari abatavuga rumwe nawe yahitanye kuri iyi nshuro. Yaritonze ahitamo gukoresha ubundi buryo, asanga inkuru y'uyu musore Domingo Horace yaravuzwe hose, kumurigisa nawe bitamugwa neza. Mu byumweru bitatu byakurikiyeho, Perezida Marcos yemeye gusubiza Domingo Horace ikibumbano cya Buddha gikoze muri zahabu, gishyirwa mu rukiko rwa Baguio. Bamusaba kuza kukihakura. Domingo Horace yasanze iki kibumbano atari cyo, ndetse kitanapfunduka, kandi cyo yavumbuye cyo cyari gipakiyemo diamant. Yasubiye nanone mu itangazamakuru, noneho ibintu birushaho kuba bibi kuri Perezida Marcos. Mu byumweru bibiri byakurikiyeho, uyu musore Domingo Horace yarashimuswe, aratotezwa bikomeye. Yavuze ko abasirikare bamutwikishaga amasegereti bakamukubitisha n'amashanyarazi. Byarangiye ahatiwe kwandika inyandiko akayishyiraho n'umukono yemeza ko ntaho umukuru w'igihugu cye ahuriye n'abamwambuye zahabu yari yavumbuye. Yarababajwe cyane ku buryo yemeye no gutanga amakuru yose yaho yakuye iki kibumbano cya Buddha gipakiyemo diamant kandi gikoze muri zahabu. Avuga ko hari n'ibihumbi byinshi by'ibindi bibumbe bya zahabu. Aho byari biherereye hose yaraherekanye. Domingo Horace wamamaye cyane bamwita Roger yahise atabwa mu buroko. Perezida Marcos yohereje abantu be bajya gupakira zahabu yose uyu musore yari yavumbuye. Mu 1986 imyigaragambyo y'abaturage yatumye Perezida Ferdinand Marcos ahunga igihugu. Abahiritswe ku butegetsi, abaturage bigabije inzu ye, ku nshuro ya mbere babasha kubona ubutunzi yari afite. Bakubiswe n'inkuba. Mu myaka yakurikiyeho, ubwo Imelda umugore wa Marcos yajyanwaga mu nkiko mu manza zo kwikwizaho imitungo n'ubusahuzi, yavuze ko nta faranga na rimwe bakoresheje mu nyungu zabo rivuye mu isanduku ya leta, ngo imitungo yabo yose bayikeshaga zahabu ya Yamashita babashije kwivumburira. Aurelio Domingo Horace we yari yarashegeshwe bikomeye n'iyicarubuzo yakorewe, ijisho rimwe ritakireba, asusumizwa n'agahinda. Yatakaje byose mu guhiga zahabu ya Yamashita, ayivumbuye nabwo ayamburwa na perezida w'igihugu cye. Imbaraga no gutekereza gutyaye byamusunikiye ku guhiga zahabu ya Yamashita mu gihe cy'imyaka 10 mu ishyamba ry'inzitane. Yongeye kuzihagurukana, Ferdinand Marcos yari yarahungiye mu birwa bya Hawaii, ariko uyu Roger yiyemeje kumukurikirana mu nkiko zaho. Na nyuma y'urupfu rwa Marcos mu 1989 urubanza rwe rwarakomeje. Mu 1996 urukiko rwa Hawaii rwemeje ko Ferdinand Marcos wahoze ari perezida wa Philippines yambuye Aurelio Horace ubutunzi yivumburiye igice cya zahabu ya General Yamashita. Urukiko rwemeje ko Aurelio Horace yishyurwa miliyaridi 43 z'amadolari y'abanyamerika. 43. Le jour où le tribunal a tranché en faveur de Roger est une... umunsi uru rubanza rwarangiriyeho Aurelio Horace agatsinda Perezida Marcos nubwo yari yarapfuye. Ni umunsi uhambaye mu mateka yose y'ubutabera mu isi. Miliyaridi 43 z'indishyi mu rubanza hagati y'abantu ku giti cyabo nta na rimwe byari byarigeze bibaho. Personne n'avait encore touché une telle somme dans le cadre d'une procédure civile. Aurelio Horace nabwo yahiriwe ndabusana zahabu ya Yamashita. Yapfuye umunsi umwe mbere y'uko urubanza rusomwa. Mu 1998 ishyirwa mu bikorwa ry'imyanzuro y'urukiko ryarahagaritswe.
biragoye ko hari umuntu utagirira impuhwe Aurelio Domingo Rojas wakoze ubuzima bwe bwose afite inzozi yagiye ageraho neza, ariko amahirwe buri gihe akamuca mu myanya y'intoki ku myaka mike cyane, agahangana n'umukuru w'igihugu wamwambuye kugera mu nkiko. Kuri benshi yari umwe mu bantu bagize ubutwari n'umurava bitagabanije amateka azibuka. Et je pense qu'on se souviendra de lui pour ça. Ubutunzi bwavumbuwe n'uyu musore ubwabwo n'ubw'agaciro gahambaye ku buryo bishoboka neza ko amafaranga Ferdinand Marcos yabubyaje ashobora kuba ari aya mbere menshi yatuzwe n'umuntu ku giti cye mu gihe gito, ariko kandi binavuze ko ubwo hasigaye ahandi hantu 174 hatabye zahabu mu mashyamba y'ibirwa bya Philippines. Zahabu ya General Yamashita n'ubutunzi bwahuruje abantu kuva imihanda yose y'isi bajya guhiga ubu butunzi kugera magingo aya. Kuva icyo gihe nta wundi urembeza ko hari n'agace gato ka zahabu nk'iyi arongera gusitaraho. Mu mwaka w'ibihumbi 2000 babiri bapfiriye mu bikorwa byo gushakisha zahabu ya General Yamashita. Kuva intambara ya kabiri y'isi yarangira, iyi ni imwe mu nkuru zakurikiyeho zitajya zisaza na rimwe, zikomeza guhererekanwa imyaka ku yindi. La légende de l'or de Yamashita aux Philippines est très vivace. Elle n'est pas morte. Zahabu ya Yamashita ni inkuru nini kandi ihoraho, bikomeza kugumaho bikavugwa kuko ari ukuri. Hari ahishe ingano ihambaye ya zahabu itaraboneka muri ibi birwa. Été découvert dans les îles des Philippines. Zahabu ya General Tomoyuki Yamashita. Iki kiganiro ni ibirari by'ubutegetsi. Ukigiramo uruhare wandika ubutumwa kuri page y'ibirari by'ubutegetsi kuri Facebook. Naho ubutaha mu zindi ngingo. Mu gihe cy'isaha imwe n'igice